Alien Craft i danas snimam isprobavanje petardi. I petarde imam ove. Znači, Bumbar, Big Bang, imam više komada ih. 4, ovaj šok, neka bombica i veliki pirat. Počeli bomo od, po meni, najslabijih pa prema najjačima. To su meni ove. Onda Big Banga još nisam pa bom tak krenuo. Evo, prvo bom ovaj neki bumbar. Samo da namestim kameru, odnosno ipak je bom držao v ruki. Vetar puše. Bumbar. Onda fire disk. Malo. Tam je negdje. Onda bomba. Evo tu bumbar. Sad ne vidim gdje mi je upaljač. Možda imam, možda nemam. Jesam. Ovo se treba udaljiti. Sad. Imamo Big Banga. Bum prvo jedan, pa onda sva tri odjedan put. Snimam. Fuck! Znači, prvo bom jednu po jednu i onda bom sva tri. Ovo je Velika Pirat. Mislim da je Velika Pirat. Iz Mirnovca. Isto jako pukne. Opet noga. Tak. Malo duže treba, ali pukne. I šok. To je po meni najjača petarda. Sam gdje je, to me fitilj. Tu je. Fuck! Možda opet nabio. Kamenje. Dobro, samo se malo još udaljilo jer su tam dole kuće. Pa bom ove dve, ovih par i ove isto tri budem zapalio sve skupa. Vraćam se. Počeo sam ih da slažem. Da idem da vidite. Znači mu... Fuck. Bum ovaj grom ili kaj je to. Mislim da je grom. Zabol sam, zapalio skupa. Sa Big Bangom. Je fitilj, tu je. Nije baš dobro vreme. Vani pa ne vreme, tak zima je 10 stupnjeva. Evo ga, mislim da je dobro. Sad kako... Fuck, pokrao sam kameru.
Fuck. Mislim da jesam. Čekaj, pokrijem glavu. Da niš ne bu. Nisam. Di mi se? Ja sam omaknuo. Stao bom nogu. Jesam. Jesam. Kako dobro je. Ali mi uha otišla. I dim se zdijal. I sad ovih 4, 7 ovih bi skupa htio zapaliti, ali ne znam ako bom uspio. To malo težije, nemaju fitilja. S druge strane, neko je životinja. Je malo dalje se udaljiti, stavljam ih. Sam da mi niko ne dojde. Nekaj sam nema veze. Bom tak probal dojti. Tako, ljudi, 7 ovih, palim jednu, bježim! Kaj se čuje, I mislim da jedna nije pukla. Pažljivo ću se približiti. Ne, sve su pukle, ovo je ostatak. To je to, da provjerim samo džepove, nemam ništa. To je to ljudi za ovaj video, ostavite like, subscribe se na kanal I pozdrav.